كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة، وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التورغ في الوحم والتراب. أحمدك يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل ثناؤك وعظم جارك ولا إله غيرك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين. أما بعد، فأيها الأحبة، لكل مقام مقال، فنحن حاليا في زمن فيروس كورونا، فلا بد أن نتكلم عما يتعلق بكورونا فيروس، فنسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة، فمثل هذه الأمراض الفتاكة كانت أيضا في زمن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمفاجأة على المسلم الذي يعرف أنه سيموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. فهذا الدعاء علمه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن، فعلينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude Allah du'ano nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam, haray hunde fewninde wo haray ko fi ɗum hana yewtede fi mum. En yewtino e juma feƴƴuɗo seeɗa fi ko fewndi kon fewno ɗo fi nde nawnare wiyetede coronavirus. ɗen toro Allah yo Allah on hisin en hisina kala julɗo, hisina kadi kala nawnuɓe ɓen fof yo Allah on dikkinɓe. musidɓe julɓe tedduɓe, nawnare nden ko nawnande hulɓininde, kono nande juhunde wonande julɗo kala anduɗo wuuri seeɗa maya e pooma himo hani habbade ɗum. nelaɗo sa sallam maki wo Allah so yiɗi yimɓe o jarriboto ɓe. iza habba qauman ibtalahum, so yiɗima tun o addante jarrabuyeji sattedeji darugol sa waway tabitude. o inni ka deftere makko kadi: hasiba nnasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ene on sikku tum ɓay on wi kon julɓe Allah jarribota ka on, o jarriboto on ha o sendidira ɓen gomɗinɓe tigi e ɓen tabitayɓe. musidɓe julɓe tedduɓe, ɗen hani mawningol Allah subhanahu wa ta'ala, ɗen hani mo hulugol. wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. fa hadha coronavirus jundun wahidun min junudillahi subhanahu wa ta'ala, walakin hadha aljundul wahid dajjal alamu kullu. fa alayna an nuqaddira Allah subhanahu wa ta'ala haqqa qadri. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فما من يوم
illa wa rizquna yanzilu minas samai ila al ard wa ma min yawmin illa zunubuna wal maasi yas'adu min al ardi ila as-sama. Musibe julbe tedduɓe, Allah inni wo konu makko ngu hay goto wawa andugol konu Allah ngu ngu foti wosi wona kanko. Ɗo ko kullum gotum e ko Allah subhanahu wa ta'ala on tagi, ko kum memmini ɗo kun Allah subhanahu wa ta'ala memmini, dimbi aduna Allah on fof fewndo mo beno mapude hoore mum. Ko no sikkuɗen si tawi ko malaikajo o tippinno, ko no sippuɗen sayi ko buutori o adduno, kullum tawata ko mettu ko yi'ugol, namo be wawata ko yi'ude. O addi kunɗo aduna on fof memminike nde wotere fewndo mo beno mapude hoore mum. Hakke ko tawata fof gayni hande kadi hulugol, hande hay ko nelaɗo sa sallam yamirno kon almusafahatu bayna al muslim wal muslim, hande hay goto falaka salmingol julɗo musidɗo muɗum. Si tawi ɗum ɗo ko ni woniri hakkundeji meɗen, en wawi hulirgol ni kunkullu gotum ku virus hun ɗo, ko honɗum sikkuɗe ñande Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nangoy e yawmal qiyama. Ñande tawata malaika, o itti malaika ko ara ɗeɗɗama, ko ara yaltina wonki kinka ɓanduma, tawata ko kunɗo pet hande hay goto falaka ɓadodir e goɗɗo hay ka ɓeygureji. Kono sikkude ɗum ɗo so tawi haray ko yawmal qiyama, ñande Allah subhanahu wa ta'ala innata bani adama on, o inna malaika maɓɓe on khuzuhu fa khullu summa al jahima sallu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku wa kana sabab innahu kana la yu'minu billahi lazim. Har ɗum ɗo fof ko wonti golɗinano Allah. Jonon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki si nde nawnare ɗo tawima e leydi, nde naati nde tawima ka leydi ton, haray sellantama ka yalta yaha e leydi goo, wata rondo nawnare nden naɓira ton. Si tawi kadi a nani nawnare nden hinde e leydi, haray sellantama kadi ka yalta ɗon kadi. Wona ya yahu natoya sa nani hinde e leydi goo, afwan na yaw ton few. wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Iza dakhala mislu hadhihi al-amrad fi baladin ma, إذا فالإسلام يمنعنا جميعا أن ندخلها في هذه البلدان. وإذا كنا في بلد وقدر الله ووجدنا هذه الأمراض في هذه البلاد فالإسلام يمنعنا أن نخرج من هذه البلاد حتى ينتهي. فهذا هو حكم الشرعي بما يتعلق بهذه الأمراض الفتاكة. نسأل الله السلامة والعافية. ستيدو دي أردري دوني kala ka fokkituno da e setagol ko ya habbito taho wata ƴettunde naɓa jonno ya woɓɓe wona sabu ko yimɓe guluji woni ko maayi leydi be leydi no gasa ko aaden goto ma yimɓe ɗiɗo wonata sabu hande natoya ton ta tawe e ɓen ɗo. kono no wonana e jarribor imanu ma on kadi nde naati ton inna kala ko Allah hoddiri ko ɗum ɗo woni ko laatoto immoɗa yaha ton. L'islam o inni wata naɓu hoorema e kala ko anduɗa kon halkay ɗum ɗo koko halkata ta natoye ton few haray on tigi o reeni wonkiki. Nela sallam ko ɗum woni ko ɓe maaki ko ɗum ɗo woni ñaawore sariya on e nder muɗum. Haray du'a hanaɗo jangede on sono be torora oɗo nelaɗo andinino en eɗo ko adi duuɓi wulure e temeɗɗe nayi ko adi hande. Na fewno ɗo ɗum fuɗɗi ɗum arino sifa muɗum. Nawnare geeje arino ka meɗen kadi ko wiyeteno Ebola ma sifa no ma choléra sifa ɗen nawnaje warayɗi fuu. Si ɗeɗo fof tawi on tigi himo gomɗini Allah himo hoddiri pellet himo gomɗini wondema pellet, si ɗum ɗo heeɓimo haray ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala o jogitike ɗon haray kala ko heeɓimo e muɗum so maayi e nder muɗum haray fa huwa min ash-shuhada. Haray ko yo gomɗin ko jogito ɗum ɗo lan yusibana illa ma qad kataba Allahu lana. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس ألا أعلمك كلمات قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ƴettuno o geɗal Seydina Abbas maketeɗon Abdullah radiyallahu anhuma o inni ene accata mi yettoma mi jannama konguɗi seeɗa o inni andina yo nelaɗo sallam nelaɗo maaki wo reno e Allah Allah renete wo sa renike e Allah tawa e mo yeeso ma wo andu kadi mofte ɗen fop majje no ɗe janɗiri adna Allah on fof si ɓe moɓodiri fi yoɓe nafe pihum gotum pet kon Allah on hoddirano wondema heɓay yoɓe okkore arsike hum gotum pet kon Allah windanano ma woɓe fop maɓɓe ɓe ronkay. Si adna on kadi fof moɓodiri fi yoɓe lorre toɓɓum gotum pet ko fota tawa tuggande meselal Allah hoddirano ɗum ɗon hewtete ɓe fop maɓɓe kadi haray ɓe ronkay. Wo rufiyatil aqlam wa jaffati sof karambi ɗin ɓantanoma ɗeri kuuɗe ɗin kadi yorino
goɗɗo ñande heɓi balɗe temedere e nogay ka nder renga yumma makko ko nden ñande arsike makko e ladial makko ko malaɗo ma ko malkisaɗo fof ko nden ñande woni ko windete ko winda nden ñande koen ko hoore ɗum wonɗe yahude ɗen toro allah subahana taala yo allah hokku e battane moƴƴo aqulu qawli haza wa astahfirullah li wa lakum fastahfiruhu innahu huwa alghafuru rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي. أما بعد فأيها الأحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضا من أذكاره أذكار الصباح والمساء، كان أيضا يدعو بهذا الدعاء، فكثير من المسلمين يدعون بهذا الدعاء أو بهذا الذكر ولكن لا يلقون له بالا، ولكن فهو دعاء مهم جدا ومفيد أيضا وخاصة في زمننا هذا. فما هو الدعاء؟ كان يقول قبل شروق الشمس وقبل غروبها: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات بعد صلاة الفجر و3 مرات بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الشمس. aray musidɓe julɓe tedduɓe, o du'a mo mi jangiɗo joni ko du'a buye meɗen no wadde mo bimbi waɗa mo kikiɗe kono a wattanta hakkille makko. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe hewno torragol oɗo bimbi, ɓe torramo kadi kikiɗe. sa salmini subaka on aɗo nangue ngen fuɗude jangumo laabi tekti: bismillahi llazi la yadurru ma'a ismihi aw ma ismihi shay'un fil ardi wala fi sama wa huwa samiul alim. mi fuɗɗori ɗum nde inde allah, tawata nden inde allah on allahjo hay hunde wawa lorrude, wona ka kammu wona ko leydi, ko kanko woni allah nanowo torare toriɗo, anduɗo kadi ko toriɗo woni ko faala. o du'a ɗo neɗɗo fo neɗɗo e waɗumo laabi tati bimbi, waɗamo laabi tati kikiɗe, toro allah toroɗo ɓeygure mum e dendagal julɓe ɓen fop, yo allah hon dandu e sifa ɗi jarrabuyeji bonni. si tawi kadi woni haalan sara on salminama ko adi kadi nangue ngen mutoyde, janga oɗo kadi laabi tati, sa toroɗa allah subahana taala hoorema ɓeygure ma nden e julɓe ɓen e dendagal yimɓe ɓen fof. torotoɗa ɗum ɗo ko yo allah hon reene aynama okkama battane moƴƴo. si tawi noon allah jarriborima tawi on tigui heeɓide nawnare ɗo, haray koye on tigui tabitu: fa alayna an nasbut wala nakhafu illa allah wa an nasalu llah subahana taala bi an yarzuqana bi husni l khatima. falmautu babun la budda min kulli nafsin dakhilu fa kullu zi nafsin dakhilu walmautu ka'sun wa kullu zi nafsin sharibu. koko wiyete mayde ko dambugal, kala mo allah jonni wonki a natira e maggal, ɗum wata mapine. koko wiyete mayde ko tasu hun yarir ɗum, kala joma wonki a yariray e makko, amara feere. ko fi hon ɗum hiɗa juulude, hiɗa jangude, ɗa horude, ɗa zakkude, ɗa ittude sadakaji, ɗa jokkude enɗanji, ɗi baraji ɗo fop allah subahana taala o inni o yoɓete ɗi. ko on to yoɓay maɗi ko sa tawoyimo ko lawol hongol yarete ka makko ko mayde, joni noon ala lawol yahay tawi nga lakara hewtino e ngol ma ton, sina pellete ko ɓe maya. kullu nafsin zaiqatul maut, kullu nafsin zaiqatul maut, imma ajilan aw ajila, kala wonki ko meeɗay ɗum mayde. amma ko joni ma ko après, kono pellete on ti kañum kan ko mayay ɗum. haray may gongol wona ella, ko ɓuri hulɓinade ko honɗum tawoyte. famaza qaddamta li dinik famagaza qaddamta lima ba'da al maut. haray ko ɗum woni ko hulɓini kon, ko honɗum woni ko heɓoyta ɓaawo mayde nden. kama yaqulu shair: tazawwad lillazi la budda minhu fa inna al mauta miqatul ibad wa tub mimma janayta wa anta hayy wa kun muntabihan qabla ar-rugad tandam in rahilta bi ghayri zad wa tashqa iz yunadika al munad atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi khayri zad. o ceernojo ɗo wi woya heblano ko tawata nden hunde feere o ala e mayre, ko ɗum woni ɗum. koko wiyete mayde wo aninsa so tawi noon mayde nde nangima tawi a heblaki. o ko hombo e meɗe yiɗi wondugol e yimɓe, ɓe setoda, ɓe yaada voyage, hara mo ɓe maɓɓe no jogui jooɓa, an a jogaki jooɓa. yewgol noon laakara ko yoɓete toon: wa khayru zadi fa inna khayra zadi taqwa. ko ɓuri moƴƴude e jooɓa ko yoɓa ko fofi tawoygol allah, ko wiyete kon kulol allah.
sa heɓi ɗum ɗon a heblanike harnde armawo hara juharim ko ɓuri noon hulɓinade bani adama on yuladu l insan wa huwa gayru musta'iddun wa yamutu aidan wa huwa gayru musta'iddun lil maut fa hadihi hiya al mushkila qala ta'ala fa inna al mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wa fi ayatin ukhra aynama takunu yudrikkum al maut kala ka wawɗa wonde mayde nden nde tawoyte mayde nde wonɗen dogude nden hande ni supermarché ji fop ko fiilwi molnagi mo beno yaade ɗaɓɓoya ko ñaama sooda mara ɗum ɗo ko yawagol ajarano malakul maut hiɗa sodde mara fii ko ñaamoya janngo e faɗɗi janngo on tigi yejjiti wonnema sa ƴetti boyi a addi ko julɗo go aroyta ronka heɓugol wannabi yaqul la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi law ruhta ila al aswaq wa tara ma fihi min at-tabur kullu wahidin yuridu an yashtariya ma yakhulu gadan aw fi usbu aw li muddati shahr yakhudh akbar fi sodugol ko ñaama mara a heblanaki fi mayde nden sa lannama ɗo joni mo be ko honɗum heblani hande kay so tawi ɗum nanguima joni coronavirus on waɗima ɗo pak est ce que hiɗa yiɗi yawgol fewdo ɗon goto haray wona pré ɗum ɗon kono ni mo be firgoji ɗin fop hebbinama ñameteji ko fi yo ñaame wuure ko bani adama on faala o koyo wuuru kono o faalaka mayigol hande kay e ille kogo dogini jama on ɗo fof ko dimbi adna allah on go fof ko fiyon ɗum ko kulol mayde ko fi wata maayi mahma tala al umru mahma tala al umru la budda min dukhuli al qabr wa mahma tala al fajr wa mahma tala al laylu afwan la budda min tulu'i al fajr wallahi musidɓe ko gurdam juuti o ko gurdam weli o makoɗa wetti o wallahi ñande go weetay hara weetari ko jemma juuti o ko jemma juuti pellet fajiri feere enen ɓe toliɓe ɗo fop ñande go weetuno wallahi weeti nangue fuɗi ndiyan saaƴi yalta tawi goto e meɗen wodaka e hoore wadna tawi goto e men arare e hoore wadna ɗum waɗino ko wallahi summa wallahi kadi ñande go weetay niɓɓa yimɓe yaha supermarché ji yaha e golleji muɗum hara mi wodaka an kadi pellet hara wodaka ko hulɓini kon ko nden ñande naafi coronavirus si nanguima ɗo na ɗum mapini ɓay ko be a mayey si tawi ɗum nanguima kadi a maayi a lutti e muɗum hara ko sabiran muhtasiban fa anta min ashuhada si ɗum nanguima a lutti e ndir muɗum hiɗa gomɗini wondema pellet allah hoddirino ko ɗo ƴettitirteɗa hara iɗa tawa e yanɓe shahid ko mboni falaka tawoygol allah hara ko jawa ɓe yanɓe shahid ɓay ko be maye ko ya heblo fewdo ɗo inna allah mi torikema allahumma arzuqni shahada ko ɗum bani adama toroto allahumma arzuqni shahada allahumma arzuqna husna al khatima bani adama ko ɗum toroto fewdo ɗo na hulugol ƴettoya ɗo a ƴettay protection ji ɗi fof ko wi'a kon rentoɗa kono na ha hulugol tawata joni hay julɗo innoma assalamu aleykum ko waɗugol ni ƴetta jungo ngo ma waɗa koyngal ngal ni hasa yukhalifu l islam yukhalifu shar assalamu aleykum yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam ma min muslimayni yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufirat lahuma aw kama qala alayhi salatu wassalam wo ala wo e julɓe ɗiɗo fottayɓe ɓe salmodira sinande juuɗe maɓɓe ɗen no seeɗa hara ɓe yafama bakkatoji ɗe jonon ɗo innama wata salmodir wata salmi few ko ɗum andirton hande kadi allah no inna goɗɗum yo waɗe jama on salo waɗugol kono coronavirus on inni ɗum ɗo wata waɗe foppo respecti ala minute goto susata waɗugol a salminta musidɗo ma hay goto hande kadi mo fottuɗa wo ko ni ɗulle kadi woɓɓe hay ɗum susata moɓe yiwo hiɓe woɗɗitade hande kadi أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بحسن الخاتمة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الشهادة اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب